Lokovela ndi matekwana ukotevera mafhungo pano kha Belren News vha tshi khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Sa tshipiḓa tsha u pembela u fhedza ṅwaha muthihi, Belren News i khou bvela phanḓa na u vha ḓisela maṅwe a mafhungo a tsedzuluso ane ro vha vhigela one miṅwedzi ya 12 yo fhelaho. Nga ṅwedzi wa Tshimedzi ro vha kovhela fhungo ḽine ḽa ri vhasedzulusi vho bvisela khagala uri zwa vhufuwa khovhe zwi kwama khovhe dzi no tshila lwanzheni nga nḓila i si yavhuḓi. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga vhorasaintsi vha dzitshaka u bva Yunivesithi ya Miami na Yunivesithi ya New York yo wana uri nḓowetshumo ya vhufuwa khovhe yo ḓitika nga u kukuṱa khovhe nnzhi u bva lwanzheni u fhira zwe zwa vha zwo anganyelwa zwone tshifhingani tsho fhelaho. Mawanwa a tsedzuluso o gandiswa kha Journal ya Science Advances. Maṅwe mawanwa a tsedzuluso ane ro vha ḓisela one ndi a uri vhasedzulusi u bva kha ḽa Burkina Faso vha ri munyunyu vhu khou thoma u konḓelela mishonga ya u thivhela u phaḓalala ha vhulwadze ha malaria dzhangoni ḽa Afrika. Izwi zwi nga vha zwi tshi amba uri masole a mivhili ya vhunyunyu o no ḓowela mishonga. Mawanwa a tsedzuluso o ḓisendeka nga data yo kuvhanganywaho u bva kha mivhundu miraru i wanalaho vhukovhela ha Burkina Faso. Vhasedzulusi vho sengulusa data ya vhukati ha ṅwaha wa 2012 na ṅwaha wa 2017. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Malaria. Muhumbulelwa muprofita vho Phaṱhutshedzo Sekhubu vho ḓivhonadza hafhu khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Thohoyanḓou ṋamusi. Kha ḓuvha ḽa ṋamusi mulandu wo ḓo pfukisela phanḓa u ya kha ḽa 12 uno ṅwedzi hune vha ḓovha vha tshi khou bvela phanḓa no ita khumbelo ya beiḽi. Muhumbulelwa vho Sekhubu vhane vha ḓivhea sa muprofita vho Muritho ndi vhane vha khou hweswa milandu miraru ya u tshipa. Mulandu wa u thoma ndi une vha khou humbulela u tshipa musidzana wa miṅwaha ya 14 nga ḽa ṱahe ḽa ṅwedzi wa Fulwana uno ṅwaha kha vhupo ha Sibasa. Mulandu wa vhuvhili ndi une vha khou humbulela u dzhenisa muṅwe wavho kha vhudzimu wa mupondwa onoyo muthihi kha vhupo ha Sibasa. Ngeno mulandu wa vhuraru u wa u humbulela u tshipa musidzana wa miṅwaha ya 12 nga ḽa vhufumi ḽa ṅwedzi wa Lambamai uno ṅwaha kha vhupo ha Tswinga. Muhumbulelwa vha ḓo ḓi vhonadza hafhu khothe nga ḽa vhuvhili vhege ḓaho. Naho zwo ralo vho Agnes Thomoli u bva kha tshiimiswa tsha TVEP ndi vhane vho vha na vhupfiwa. Riṋe sa tshiimiswa tsha TVEP ro ḓa fhano Thohoyanḓou Magistrate Court ro ḓela case heinoni ya ṅwana o tambudzwaho lwa vhudzekani wa 14 years. Case yo dovha hafhu ya postponeliwa dzi 12 Tuesday next week. So riṋe sa tshiimiswa tsha TVEP ri ḓo ḓi dovha hafhu ra vha ri hone nga dzi 12. Muhumbulo muhulwane u sapota vhathu vhane vha 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 khou tambudziwa nga nḓila dzo fhambananaho na u tambudziwa ha vhana, ngauri tshifhinga tshoṱhe ri vha ri tshi khou amba nga mafhungo a uri vhathu kha vha ṱutshele u tambudza vhana, more especially u tambudziwa lwa vhudzekani, u tambudziwa nga nḓila iṅwe na iṅwe. Riṋe sa TVEP ri ri hai vhathu kha vha bve khaḽo iḽo fhungo ḽo tambudza vhana. Zwino nga ḽavhuvhili nga dzi 12 riṋe ri ḓo vha ri hone fhano ri tshi khou isa phanḓa na u sapota hoyunoni ṅwana o tambudziwaho lwa vhudzekani. Fhungo ḽi tevhelaho ḽi na zwidodombedzwa zwine zwa nga sia zwi khou sinyusa vhane vha vha na mbilu ṱhukhu vhane vha tata zwihulwanesa na vhana. Mapholisa vha Thohoyanḓou vha khou ṱoḓulusa mulandu wa bulayo khathihi na u ita ṱhoḓisiso zwi tshi tevhela tshiwo tshine ha khou humbulela u pfhi tsho vhangwa nga dzikhanedzano dza miṱani mivhunduni wa Lufule, Madekwa na Mbamulovha. U ya nga vhuṱanzi, mapholisa vho ḓo vhidzwa hafhu tshiwo tsha itea hone he vha ri vha tshi swika vha ṱanganedzwa nga zwitumbu zwivhili, tsha munna na tsha mufumakadzi. Tshitumbu tsha munna tsho vha tsho nembeledzwa kha ṱhanga ya nnḓu ngomu nḓuni, ngeno tsha wa mufumakadzi tsho wanala henefho fhasi tsho vhofhiwa zwanḓa, milenzhe khathihi na mukulo. Tsho vha tshi na mafuvhalo kha zwipiḓa zwa muvhili zwa fhasi, ngeno tshihalitshe tsha muhuvhadza tsho vha tshi sathu bviswa hafho kha mukulo. Ṱhoḓuluso thangi ḽi ḓo sumbedza uri avho vhoṱhe vho vha vha tshi khou funana nahone vha tshi khou dzula kha muvhundu muthihi, ngeno uri vha sa dzuli muḓini muthihi. Vhafundi munna Mphomalangi wa miṅwaha ya 40 na Lutendo Khumeleni wa miṅwaha ya 37. Mukomishinara wa mapholisa Limpopo Lieutenant General Thembi Hadebe vho itela khuwelelo ya uri vhathu vha konḓelelane kha zwa lufuno na u kona u dzudzanya mafhungo avho zwavhuḓi. Muambeli wa mapholisa Colonel Masilisela Lidwaba vha ṱalutshedza. Preliminary report suggests that the victims were a couple and living in the same village but different homes. The male victim was identified as Mphomalange, 40 years of age, and the female Khumeleni Lutendo, 37 years of age. The investigation into the matter is underway to determine the cause of death. The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Thembi Hadebe, has strongly condemned the incident and once more urged members of the community to exercise restraint, to be patient in solving their love life affairs.
a khou guma ngorali mafhungo fhano kha Bellerin News. Muthetshelesi kha vha ḓibvela phanḓa na uri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube. Vha nga ḓi dovha vha dalela siaṱari ḽashu ḽa Facebook hune wa ri wana fhaḽa kha Bellerin News kana uri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni. Bellerin Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi vho anganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellerinbrands.co.za. Bellerin Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.